কালিয়া ভাই না গরমটা বসান রেখে খায় না मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ମସଲାର ଏଇଠି କଲର୍ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା।
दवा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चिकन पकई दवा ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେବା ବେଶୀ ଚିପୁଡ଼ିବେନି, ପିତା ହେଇଯିବ। गरम है गजब बेइज्जती है। खाली